Bravo, fantje, bravo. Odlični so bili, ogreli so nas, upam, da se niste dolgo načakali. Tehnične težave so pač del vsakega programa.
Zdaj pa je najbolje, da začnemo, kaj ne? Upam, da nas boste razumeli, zakaj smo danes tukaj, po kaj smo prišli, veliko vas je, mi se bomo potrudili, da bo vse tako, kot mora biti in upamo, da bo. In torej, buenas noches y bienvenidos, queridos visitantes, señor alcalde y todos los aficionados de cultura. Dober večer in dobrodošli, dragi obiskovalci, gospod župan in vsi ljubitelji kulture. Hoy nos hemos reunido aquí con una intención diferente, con la intención de conocer más de cerca la cultura del país, de la gente apasionada y del clima mediterráneo. Danes smo se tukaj zbrali z drugačnim namenom, z namenom, da spoznamo od bliže deželo živahnih ljudi in mediteranske klime. Pero, ¿por qué justamente España, se preguntan? Torej, zakaj ravno Španija, se vprašate? Hay muchas razones, veliko razlogov je. Porque nos parece interesante, porque tiene historia rica y tradición con raíces profundas. Zato, ker se nam zdi zanimiva dežela. Zato, ker ima bogato zgodovino in tradicijo z globokimi koreninami. Porque más de 419 millones de personas hablan la lengua española, la mayoría en América Central y América del Sur, así que el español se ubica en tercer lugar entre los idiomas más extendidos del mundo. Zato, ker več kot 419 milijonov ljudi po vsem svetu, največ v Srednji in Južni Ameriki, govori špansko, kar ta jezik uvršča na tretje najbolj razširjeno mesto na svetu. Razširjenih jezikov, seveda. También porque atrae muchos turistas con su paisaje diverso y clima agradable, y porque es, ya desde los tiempos de Cervantes, el país de las novelas. Bueno, hoy más de las telenovelas. Torej, ker je tudi svojo bogato raznoliko deželo in pokrajino privlači veliko turistov, je privlačna za turiste in ima prijetno klimo. In ker je, že iz časov Cervantesa, to dežela novel, danes bolj telenovel. Todo eso vamos a conocerlo de una manera diferente. Vsem tem se bomo spoznali na nekakšen drugačen način. Con la música, con el baile, con el sketch, torej z glasbo, z petjem, skeči. Y vamos a darnos cuenta de que podemos encontrar varias semejanzas con la tradición eslovena y hasta con la de nuestra ciudad de Šentjur. In skozi vse to bomo tudi spoznali, da lahko veliko sporednic potegnemo ne samo slovensko, ampak celo šentjursko kulturo in tradicijo. Propongo que empecemos, porque estamos para descubrir muchas cosas interesantes. Torej, predlagam, da začnemo, ker bomo odkrili veliko zanimivih stvari.